Oria TV story revoro nakushimira mnonga program leo hindukire ndibet komishoni program eje nabirhurizo ore sande shahi nasiciro jegar komoro akabiri mukaje bihangwe kanda ha program aha tuchira kuba twine habantu ombwiro bwingi ba retired abantu abahumwire antabene varebre benevarabiremo beneva kozire babasagamba nondija kor so elizoba natwara umugisha muhango gukuzo mu district ya Bushenyi umwanya gurukwetwa Kahija umwanya gurukwetwa Kahija kandi nishango muri Nyarugote muri Nyabare muri Igara so natayira retired senior education officer kandi umuntu wakozwe mu gushomesa akabukora ku rugamba kahansi akahika kukura agenda mu steps umatembezo gatarakushana karagaho kakakwa senior education officer ahiya humurire hati umuntu oyine bintu bingi bye cyange byayegisiremo kandi ebikintu ngasho konkana bwe n'umuhinzi kandi n'umuntu wayitebekana sizo kumura bweno nitekateka muharo hangu ebiturukiza kumwaga muntogo nayitumwami Njoshi John yogenkamu kandi nyenda mwakiraho standikira nakushemera ha program leba hindukire mubare twenda kubanza twakumanyije ni hawe nyini kazabwa ryari abasire bawe nabahi no wanyungahi mubare kuko wagambere amazina ndi Lay Canon Lay Canon wa Church of Uganda Lay Canon Rugimukamu Njoshi John I see Njoshi no muzira wanje mugatambwero iki cyaro cyakahija one muri Nyarugote mfurukire mu myaka 35 hwire konka nkazarwa kahunje nayo neshango muri Nyabubare mu Igara West sharo na Ruhinda okay 5 years ago nije nafurukira kuriya tukafunda nabo shoko niyo nazari Rwenga abazire banje no mugenzi Jackson Njoki na mawe bakanongweta Cederasi Njoki bona bakahumura omuka okori umwana wakange omuka asadi ya mawe ninye mwana wo kubanza konka muze akayazira ondijo mwana mwene nyoni jana abo nko wa kabiri mwena harushori umwana wa kabiri artata ndio mwana wa kabiri aramawe ndio mwana wo kubanza yeah murukura omukamera abantu bamuringo ki ombyentasiya umubyenyitsiriza aha mwena hamwanya mukamera abantu ki tukuza kura nkashanga tata akaba ariyo mukungu w'empera wabirashumira kibina cyakana umuna kowe okay ariyo mukungu w'empera twakura atabakungu b'empera bakabakora miromoshi abakungu b'empera bakabahwera mu rukakifu bakurra burungi bwansi bashoroze mishoro bashorozo bushuru okay ibintu byene bibaho mishoro ko bushuru bakora census y'amatungo abantu bakabo babinente cyaje bakiri important kugira ngo arabo mu cyaro amanye mu ntayinente zingahi azitasiyo mu kitabo cye tukaba kitabo cyente ukaba kabatase mu nembuzi sobona kujya kugereka umusoro guba mbeta graduate tax atakayamba umukora assessment nakuri so mwene tata akari umukungu akano beta bakungu b'empera nari hatu ntubeta parish chiefs konka bakabo bara sub parish chief okay so mwene tata no kwabari yatyo so echo nchumaisa ngumukakura muri abana babakama some extent acharo akata kuzana zana okay then muri ebyo shwara mwana wo mukama nkogwe takubura kushoma
so wazanga he mu ishomero umwaka gwa 2022 Uganda utunga nkazarwa 2052 born 1952 kunkumwa gwa 2022 naheza kurisa ama internata na amatungo umusharo shite cyakahungi batandika mu church school kunkashi ubu mukagwa muri abana babiri apantwe ya twazaro muzee akajazara abana 10 barukongerwa harimo babiri barukongera arito babiri akongeraho mwenda so mwena hamwe mukaba muri turi abana 11 abana abo bona akabatwara mu ishomero nko kuyabari ninjya kucyera waho aina yaje kushira ko akuzo mu ishomero muzee akatakera umwami kayerekero umwami yabiro muhingi abakweta peasants peasant farmer so mwaka kaga ni 2 natandika P1 mu church school eje akahunje kumurwana kaga ne 3 na joining ishomero mbeta chunje which was about 3 kilometers away currently ishomero rumunyabare senior secondary school natandikira mu kibenda cya kabiri nashoma mu ishomero ryo primary section rukumurwana kaga na mushanju kana ikom P6 imbere ko yabere yo mbona ko bwana no kwega kw'abana mu cyaro intega de kanegera ngo ubona heze cya mukaga anahika maximum narugo mu ishomero watora narugo mu ishomero rukumurwana kaga na 8 hata nazo mu cyashikore na shomero P1 naza kuba mushoma sawa wanyuma ya P6 wanyuma ya P6 embere kanesha cyeje ya jemire ngo rjo mu ishomero wanyuma ya P6 otayongera yo kugira cyo wakora instead uze gukora embere kiri kugira ngo abantu mu cyaro bakaba batashomere nabo cyo kusoma wahikaho nabo kugira ngo muzeye ako ukashome cyakana kano family yitu wabe nakere yo kusoma kashomere cya mukaga ubwo niwe ahubwo ni my cousin brother mutabano watatento akashomere cya mukaga mwene at that time atagahika maximum ya family so cya mukaga nanye baranga umweno nahika nanka ndwa rwabiri orengoro nambwene cousin brother wanjogo wakije kandi yabo umuruka ishento akaba ari yo umukungu wato yabo umuruka pakana umweta ino sirute hangwa so ata narwo mushomero na kuna ataha na bumushomesa wa church school na shomesa kibena cya kabiri mu church school je keciro banshashura bakana banshashura kumshara gurkwingana ki zikaza nkashiringi 13 sente zo zikazi recente nyingi munonga ukazikora muki ninjuka sente zo kuna kwasura nko mushara gwo kumanza nagora mwentama kasabizira nyingi no tugo kubanza gonka kuzacumureke na senka shiringi 20 nazugora mwentama so mwene sente zana kozoro mbona kobwe nkangura kabuzi ngure ntama in 1969 nayigarro mu ishomero bwanyuma yo gukora yama yo kupaka so sente bukakanyaho nkarango nimbasa kwa fizi ati nayigarro mu ishomero nazo mu kibena cya mukaga again akonka amazo mwaka nchumwiraho obwirobwe bina bikambikoma ha P7 ninga hato mu ishomero enagerire mu igenagarira pidi mu kibena cya mukaga akari yatongere P7 kandi umugomboro yo namashomero gakagara make namweri yo kari yishomero rya kabiri rya kashatu ngomboro yitwe nyabare akari mushomero bari yatakashenyi erinde kari rwa kashoma ndenda chunje umushomero ashatugonka agabegene P7 so you was omuri nazo mu P nagaruka chunje akondi ya biriye ya Church of Uganda kandi mu kustayo so nazayo nakashenyi ayita te yashomire P6 P4 na ikeri ya Church of Uganda kashenye je wargishaka wargishaka
hakarona rwa kashoma hatugahwayo nubwo gabergara amashomero umona kubwo so 1960 kumirwa na nkaga na mwenda nagaruka mu cyamukaga narupitinga P6 nashoma naheza narwo mushomesa nagaruka mu cyamukaga ati nahika kuzo mu kibena cya mushanju kuna cyoro mu kibena cya mushanju ntutandakara kumirwenda nshanju umushomesa wabe na shomesa mu cyamukaga wabe na shomesa kubara mu cyamushanju yahumura nabura umushomesa narahatara umushomesa wuku uranshomese nyowe ko nkanda mukuru nkanagize imyaka 17 by then abana nora hatwa macyuwarengere ntweshara mu ntora abashomesa bataroho na shifting cyamushanju kashomera cyamuhunga nakuratiye umushomesa wo wahumwire natura nawe kana bamwita Enos Nkunda so nuko nagira ntyo cyamuhunga ahabwa P7 nagiye mu kumwe na shanju kandi azo mu kibena cya mushanju nashoma mu mwaka gumwe nahika nazambara high school ubu nyine imyaka manyi 18 wazambara high school bara high school umusine 1 ukumurwe na shanju naguma niza kuzambara high school amashomero nawe aga secondary school muri nkorega kagaramake karumbara high school arumutare school arumibanda secondary agabishyira mere hiro twino na Kitunga high school kandi bageta Kitunga ye yaba muntu yera kabishiga ryabiri bwari nyange na mere hiro itu agabojo twine ibanda mbara high school ntare school na Kitunga warenga aho karwo muri nkore noza sama kobore muri kinya muri rukungiri nazakigeza high school waza toro ko noza na Nyakasura ungana shamuna zambara high school nashomera y'imyaka na from 90 kurugara kumurwa na shanju nagumwe okukara kumurwa na shanju nena bwana y'imyaka na haba hoci kikagire cyetengo cyanjye kuza kushoma ubushomesa nkanta kwenda kuzamuhaya abo kuba bakagorona fees nabwo nguru kumirwenda nkagana mwe nkegaro mu ishomero ikimwe sa fees kazatanikere kutegana sa when shat senior secondary o level no huabe na kushashura ati muzeyi akije yataho buryo yagumana kora ubusente na shashura ujwe ngo fees sikazitari nyingi munonga kukazi niyibona kwamba rais kontu khereza shingiru kagana 50 umwaka gona wirabo mukamshashura umwaka itari twa barere bazitemate mweta mushanga tamu yo kubanza no shasha shingiru na 30 ero kora tawo shashura nkashingiga na nshanju zityo urawabona kano chibo ohirira ubona bakona basari kazi ni nyingi munonga so naheza senior 4 mbara high school kikagira ikitengo cyanjye kuza kushoma ubushomesa bwa diploma grade 5 in Cyambogo ubu abahereze senior 4 akanaza Cyambogo asoma ubushomesa grade 5 ashoma y'imyaka 3 ubwo mwaka bajya borshinga nteza senior 4 bajya mukanda bahereze Orevo tubakiza Cyambogo boye n'wagiruta hati nashara mu kuza kushoma bari hisha tuzobushomesa kandi ubo mu Uganda kari mukoregiye na zonka izukushomesa aba ebarayi yakashatu keri shimoni yabene kurote keri gango muri Busoga indijo keri kitu keri boroboro in northern Uganda then yakane keri ngora in Teso umuri nkore hakatara mu grade 6 Charles College hakara mu grade 2 colleges Ibanda na Kakoba kandi nyanda grade 3 so naza Kampala kandi mu gishomurungi bakana bamanye bizubu twabere turabamo bakaba bakweta ugendo nemi yokore nemi gugu yona bakomwanya otyoze oyare kitando byamo. This was very interesting. So naza shimuni nashuma ubushomesa yabari 3 rukumirwa na shanju na mushanju kwa 5 nabo heza ngo nakoraje nashaba no kugumayo ngazo mu demonstration school
bakwakira banyakira haza mubona ko bwe demonstration school ekebeba rya hansi ya principal akareberera college arebera na demo school kandi director ereberwa Ministry of Education so mwene principal karanka education officer niwe abatereza point demonstration school ekeberye y'abashomesa babo kwegeramo hata mwenye naza kuzo mu demonstration school ngo abashomesa abantu barwo mu college bije banshangemo mbahereze ikibintu cyangiye bashomesizemo niko natunya to mu kigo guma Kampala ngazo mu demonstration school kuna rugayo hata mu demonstration school kamara mu myaka 2 n'icweka nshanzo na mushanju hatija aborto rwo kubinga mini 1979 ujwe nkatandika senior wana mini na hamba government yobote yo kubanza nagumiza murashomera mu bushomesa nashohora kiriya mini arakutegeka Uganda so mwene nshanzu na mushanzu hayizorta rwo kubinga mini hata hono narigire nazo mu kisayiro yo within Uganda twazamuze bigere twaza hoima niyo twategeka ingero fiji twarga Kampala aha kigere abigere tukamarebero bishatu umuhanda abantu abo twagenze nabo kiro cyo kubanza tukakirara kakiri twatenka group of 10 icyakabe nakirara kiboga cyakasha twahika hoima twashanga bishop Ruhindi niwaberare narebera dasi ya Bunyoro Kitara yarebe mpungizo kufunga Kampala bari bagambo runyankore yatwereza yakoragana n'aba Ruhaga secondary school batwerezaho kutura eshurunje mu ijambo ry'abashomesa twabutira abashomesa iryo area kekiro mbutware bwa mini twaza no audio twa reportinga yatutuma mu mashomero gato atanka kushomesa washomesa kandi nashomesa mu Ruhaga boys Ruhaga boys school no primary china barisha tu so nashomesa Ruhaga boys for 3 weeks Rureya taking over government abahekera abambarwa Tanzania bina nabo ituba Uganda batushanga hoima batubingayo twatambara tukandana kutora kwa Zaire so twatora kutora Kagadi amuheru kutwakira ko twabona umuhanda ko bitobwe mu kibakigere tubashigere tijake mu motoka zikazitara nabwo no kutwakira nko muri za Kagado ko hanso ko bakana bayita mabare twabugana ba Tanzania n'ibirore byabo no batwire bakatusiya foto nizo motoka z'wabina busakushanga mu muhanda imotoka zova kutambura okuyeza amahezonga so naza cya mabare batwara Fort Portal nijana ataha kurga Fort Portal nabwo nda twabona rero abaserukare batureta batusiya kizinda tiyo natambura nataha wagarako inaka sente kona omushogo nagizere inje nabire ntura mu Kampala sabasabe kagitera konkana ruga mpuriri umutuma nkagira umutuma go kwato obusente bona binyera ho nabutomushaho ngo biri byo nabisigaho muno obusente ngakibwere kopra byo wegese ebyo tukatine kitwine byo tukabisigayo tukarugomo twawunga twa atebera werekeye byanye kijana bishanga munango konke ibintu babitwara kahirwa nashangaza certificate zimwe zikagomizi zimwe konkana nazo hirwa nazobona so kunashikire kunuya Uganda ya liberated yona nakwata motoka nagaruka Kampala hatukunda shikireyo hata nafuruka kandi nasharamo kugira ngo ndugeshe moni nze Buganda road kari ishimo ry'abahindi still wayenda ngogome ngume Kampala ko bankantine kinyine ibintu binabira nkozoro mu myaka 2 akantine kinabe nsigizeho so banywana banje abananyine Kampala banyurukira bano habilitatinga nabona kutandikira so naza Buganda road kari ishimo ry'abahindi riko bemberwa muhindi konkaba abandi bakataha we yasigaramo
no kuna mazakanya kachaba mpobo wa deputy natana aba deputy wo muhindi nashomesa abana ba Buganda umunoko we Buganda Road Primary School yabese abana mu Uganda yonka abo kugira ngo kaino muhindi nashomesa abantu bamani standard ya higuru Rukumi Rwanda chanana nena omukwezi kwa kana Bishop wa Western Koroba mbeta Bishop Bamnowa akaine chetengo cyo kutandika boarding school mbura ya Nyanji ati yanyeta ije nakora interviews bwere Nyanji nahingura bampo murumo nabona kuje kuno konko wundi Buganda Rukumi Rwanda chanana ebiri nashwera nashwera mbwenu atubije ba na Afrika no mshara twarga Kampala atuja twaje bwere Nyanji hato gukora ya government payroll no bungaruka Kampala karinza garuka payroll ko mshara gwanje kwano gushasura Kampala City Council so uje bwere Nyanji na headmaster nijanka headmaster I see natanka boarding school ahina amazire myaka 13 kuri head teacher kuruga Rukumi Rwanda chanana nena umukwa mukaga okusia Rukumi Rwanda cyenda na mushanju imyaka 13 ya bwanyuma yaho kuna rugeraho bampa transfer Rukumi Rwanda cyenda na mushanju nazo mu ishomeri yo muri Shema bari yatangano juni nayo wabaheti nayo nabaheti bitshoboro njire konka njire bwere Nyanji nagire cyetengo nango kikantaruka karende bwere Kampala nana ngunyongera bitabo nashanga ngo okugire barihishatu tikiri kumara ndubwere Nyanji na bakabatangiye gushora naza Bishop Stewart nashoma diploma education grade 5 hata nayo yongeraho nahama konka icyabe kitariki ninza kutana kabwere Nyanji inkani ndungo mshara nkogwa graduate ko was special scale teacher grade 1 U3 so mbwe kantu ngo mshara ngo manyara cyo ngo mshara kana bagura graduate sinyoka kankine barihishatu so cyange mesereza kushoma kwa upgradinga you know to justify ngo batanya demoting naza ngano junior Rukumi Rwanda na mushanju kuna benda ngano junior aba cyetengo hato diploma nabe nyine yanyene boringa kwa prainga makerere naza makerere nashoma degree yo bushomesa kana bajeta bachelor of education primary education so nashoma degree echero nati so nashoma bushomesa na graduating en 2022 abe nagum en 2022 so naheza makerere with bachelor of education primary education hatu bwa headmaster natana kubunyweza mbwenu hata naguma ngano junior ubona ko bwa Rukumi Rwanda 2025 after 8 years of service umuringano junior bampa transfer naza Chamhunga Central aina ashomire P7 ahabwanje keri opportunity yo garuko mu ishomere nashomere mu cyamushanju nkabahereza aina kozere myaka 5 up to 2000 kusiye 2010 ati 2010 government yasharamu kusharamu gureta bushenyi omuza district nyingi abakozi bo kugenda kuzafatana kaza district say mu departments bakaba baki natungo mu kishabantuma Rubirizi district as inspector of schools ubona akozere kumara umwaka gumwe up to 2012 nako interview kuba senior education officer umurubirizi so nabana bwa assistant wa DO as a senior inspector of schools for 1 year ni team yaka yandeta na mandatory na retiring ebintu kubyabe byanura emyaka yako akadeba katera wahumura konko bunkore ibi byona umushara tabanyongeraho buzima
nobu wagira umutayitoze nobu zona nobu nayongera academic tinogirwa mushara kuba already nkani mu U3 baro waringire imshara U3 atera kutunga graduates so nashanga ngo nobu naba senior education officer still waguma harevo kunayenze ku transferring abenda banyungesha inyenkumi nazonka nazo zikana zitabu so that nukwenda kozerentyo finally na humura so kahumura umwaka gwe 2012 mkwezi kwa mushanju kumara imyaka 13 hati oriyahoshta hata na mara imyaka 13 mpumwiri hato boro kuza kumura kuko no chimangwe shaha ziriyo nizihika noza kumura yes uko yitebeka nisoto kumura kwawe 2023 nkore kwa ngo mobilizing abashomesa abagureta bushenyi tutandike bank uko ine hiwa bora kirebire concept ya cooperation nkana gitungire ndi Buganda kuba okusaba ngo mu Buganda mukana muteko kwa mukwatanise abantu bingi siko twatwayigere cyo kushana ne sente inoda kubaho ije uko kwezi umusharo go hamutahi wawo so twashanga ngo actually mbona ko obwe amishara mchezo mtunga waza kubaho no kwatanasa so ne environment ina kurire mweji ya Kampala na hardship za Kampala cyange gisa corporation okwatanasa cyange ramakuru so na ishanga ngumshari twantungo mbona ko obwe ekeberis elements and to put our resources together tukata kubasa kurabamo so na bobrezing abashomesa kwantanise n'abacyaro banywana banje twabanza twakora ndubwere nyangi twakoze rakabena kabantu bana tukwatana no mushara tija twagraduatinga twaregistaringa e partnership y'abantu 10 togmantu ntubika mitwari 10 buri kwezi ntuzeguza so eventually education officer wa roho nako bwe bakamweta no manu 10 yagira ati bite kintu cyanye kanikirungi mukata mutabanda bantu so ekitengo cyo kuhangusya group shija kutwakoze research twashanga ngo a cooperative society ne basa kusya abantu 30 minimum twaba mobilizing twari registering tagaru registering twatwashira abantu berunomwe ba partnership nejiza kugira abantu 20 maximum so twashira abandi 10 twa registering cooperative society hatejo ya twa mobilizinga yakora yaba sako ibakweta teachers cooperative society current bazeta za sako so sako yakora ino gambira turumba abantu 10 abo nabashomesa twagaruka bukushanga nkatankira umusete nkana amanyira ngo abashomesa nibikirizwa kusavinga suruwe a system irukizwa Ministry of Public Service na Ministry of Finance nabagwana baba kwatara ka sente kaba mushara nabakabika ndero nabakiha source nzacumuretinga nzanzu gihe kizakuyamba so nija nagiseringa abantu ba abashomesa babushenye atwakora society yes so urukuza kumura iki kibina kikakiryo tukatandika 2023 nuko twakiri registeringa so nkankiri mu service nabembera nabachairman wabo wa boda kumara imyaka mukaga narugamo bagaruka bampereza chance nababera supervisor imindijo myaka mukaga kibina cyakora na hato kiri ha board mwe na hati kiri ha board nabwo nkije na retiringa kuna bendi aha hagera mu bizubu bagaruka bija banyata mpumwire ngikintu cyuwatandikire cyazigera mu bizubu so nagaruka yo amuheru bagaruka bangarumbwe bembese so okwiha hwecho iwe echo noreba nechani echo kutamwa abandi iwe nkomuntu ahakwaburizo batavuza kwemukano zasako no uko yetebekanise kumuruta kumurura nkahi uko yikurire cyako wajango ukazarwa kahunje hata history ni nyarugoti yes wija wakota in rukumirwa nankagane rukumirwa ndacanana na nebiri nkanyine munywana wanjye utwashimira kumwe mu primary na mushabungwa mbere best man yikiriza mubona kubwahika yanda ngo nje nture nawe
akana rero ubuzobona nyine kahunge ati yanyeta yijansharra kibanja ki yangusaho akane kibanja cyango nawe kiguza ari abandi bantu babiri bine estate so yijanguzaho akane chete ngo umuhwere akana kutanka ishomero mu community ngo akaba kane wakasente ishomero bakweta Kashozi Boarding Primary School yana ngo umukwase ishomero yotandike kandi takakoze recho akabanza yayiha abana bo boarding school za Masakoko kana abashomesa zakako yaba leta yabashanyisa bware nyange natana kubashomesa yarakiri kirungi yana ngo nabataka abakorera ishomero mweni yanyeta ngo umukwase yazana incentive yanshara kibanja ki namushashora mpora so niko nayizere kutura about 35 years ago yes mbwenu nico chonke cywaboye korire ninga hari ibintu bindi ibu waboye korireho kugira kumanya tukunda humure tindabe idol neza kuba ni nyumuka ni nkoreki uko ako umuntu umanyereye kuzo mu office kuza kwindura akazo mu system y'indijo n'ikintu kitanguye atashitebekanisa ko nabwe no mwanya ugwabere gwega umuhango nayizure kitekateko cyo kurisa atanatana kugire kubone kugurente usanze abona ngurente kashango gumwanya nango gurumwa amajyani umbona ko ubwe amajyani gakagatine muramwa twagakura natanga nakora kafamu na recent nangwente zije zanyamba na hafiz na shashora fiz zabana kadamwente nyingi tira munyingi akubita karkartara rahango mnonga about 8 hectares so nkatamwente kunkanija naziguza za hera bana fiz kunkazasigaraho natimbura urutoke na hati eteje yaba for back position nka investment kandi ahimpumurire nyizira hata na project naje hangusia cyona kujyana formati nakora zero grazing atungwe ni decent then ni norutoke ruhango ndubabisaho ni norutoke ruhango about 3 acres linya secretary wa Nyabare Toke Society iri kusapora yenge bitoke Nyaruzinga factory ya Toke so cyanye nkarejinga ku abapibid na ingoro tuke ruhango nabona kopa modro ya president yabe nagamba 4 acre modro na specializing mu 3 enterprises ebijuma nyine nka pingire nka 1.5 acres yana nasi then hasigara na byare binyansa nakora zero grazing yo kuri center nukora kubaho rado ko kubaho hatari abantu abagomira makore wa program obwire nabo buri yumbu bizira za kumura umuntu akabi kiratanyezya akabika muri ngoci akakora ibintu biri gushaka kugira ngo nawe wagamba fall back position na ubwire kuburaze kukabejini hati nkiriyo mu service nabwo nkaroyerezinga ngo tokubasa kutora nko mu town urebe kutunga nka set exposure hata nagira ngo I should have an asset in town nkabushenyi nkagura iyi plot naje developing iri na whole rentals nazo na supplementing my pension that was another investment another investment because I have about 7 tenants now na yuninza yonja yakasente kanyongera akubaho kwaha ntawoka pensioni kanora ko kumuruye ne slightly bigger position na ka pension kakahuri ndakon kakatarukubi so nko tukugita gitatu sure torukubi fair it is fair it is fair mbwen hatu umuntu ndijo wabike muri ngoki abo kubiyo kakoreki kandi ukora na position nungi teacher education officer bityo hatu umuntu ndijo waje obuhabuzu bwanje special civil servants like me abari umuna kobwe nabanyankore binefu ngo butoni yakora bugurusi so nkimanyisa ngo uriya no bika there must be some form of investment
kugira ngo ubikire nyencyakare ugira ko wainvestingamo. And the first asset is acquiring land. Wabona itaka niyo very first principle resource yo kubasa kurinvestingamo ukaruzote ngo kwinga ko mbona tumukije mu cyaro. Ningeze gukora ibyo bataka bakora. Rise mpingo rutoke mpinge imisiri mwenu reducing na costs zo kubaho. Food security. Make sure ngo koko boy nitaka you can guarantee food security. Ako noje ko no kubihinga byo kurya. Na nebindi. So mwenu ku investinga kubikira nyensya utari ukamaraho nko kugira ngo washenyera amugwenka nko mushenyi wenko. So echa kabiri have an opportunity ku investinga mu real assets, real estates mwenu. Abo kuba koko uri mu ukiriyo civil servant. Running a business is very tricky. Either no wino mukaza no korera business ningo kananga. So chimwache na yeje no kugira ngo okubika okachumurete ngataka sente kakakanya. Njyo no twatandikire sako. Mwene wabo bicira nko musako busente ka burukwezi nogira kuwatayo. Nkashanga hariho provision nkera Buganda yo kugira ngo umukozi w'umurimo Ministry of Public Service na Finance no mwisanga ngo abike 50% z'umushahara gwe. Kari yara kumogejinga kuzisinga na watakari arenzi yarezo so nyumwe nkashara munagira ngo 50% kazibezo ku invest izo kubika nasigaza 50%. Ngenda karoni 50% ndiye itakurenga ha 50% yina abikire hati atorone nshashura niko nayihere muntu yo fees zo kushoshora abana zo bona bono nkabashomesa konkana ameka ngashonga nabota nazara bingi barengere aha barengereje hatu tokashira nkega ka fomero kugira ngo zara bo kubasa so nazara bake abukubasa kwa affordinga kushomesa niko nabitwara zentyo konka the most important thing kubikira nyensya the dry season otari yokamaraho wotabikira ningo ka investinga mu kintu cyo kuzara ka sente ncyakaruka kakashangaho. The future never very difficult. Washaraho harahaba kugira ati nyowe kunda humure ni nyihayo NSSF yanje ni ntandika ingire kinakora. In most cases ni kibakira turete. Nkatenga workshop yamwe mu kabari ikanebe mberwe gananiyani akagira yanshomesa kantu kamwe ngo you must start preparing for retirement immediately you start work. You don't wait to retire, you not start investing. You start to invest, you start planning for retirement immediately watanka gukora. That is saving. Saving is not emphasizing no pumire abankoratire kunyunyira ko Ramadan tinkari yaga kamasho bank loan timano kuba kuzuguzayo twatankiye sako yamare bizubi yanje byona because nka affording kubikayo part yo mushara gwanje. That's how kogera need obani hamba niyo naza kandi nkiye obusente mbantara na pressure shanga une kintu kitwayetandikire nawe cyo ibizo umuntu wetegerezana twina common mbona mwene nkabashomisa nguragambira nangone sako yitu bageta employee best ni yabakozi teri mukayaba wari bo myaka 22 ibyo celebrating umuntu aratunyegere n'umuntu umukane wo kutwagira kuko muhanda yashashora tukatwaraga muntu mukoti akuba ntubantu no mushara gwe nababikira mushara gwe nabwe cyo kokuza kutwara rone erengera mushara gwawe no wosingira property you investingiremo mwini usanga bataroho dukaduka akubo wanyaga that's how we manage it. Kan kameka ngasho umwe nagera umusako no mucyara nawe yazamu akona wawe ari umushomesa
katugambira ha mucyaro mucyaro kamutungota ndabamwitoha ukamushanga hi ukaraba mukodyo ki umukazi wanje idese rugimukamo kunabe ninshomesa mu demonstration school Kampala Shimoni hati ijana zo mukoreye nawo kushoma bushomesa niyo twabugine ijana naruga nayo mu Rushenyi n'umunyankore mugenzi wanje so twamanyana tutyo yasho ubwo mureba izuba ryo kubanza akaba haruki hati nkanyine munywani wanje akugana wacyaro wakari umukoreje nanda kuheza mwena kugira ngo ngani interested kugira ngo mbone umuntu arukushana sananye ebyetengo namugera ngo abarije bayizera kumura ko mukoreje mu sporting ire mwarko kwa cyaro rero tukorere inka yakikora twamanyana tutyo kandi nyongabana nango muna kubu nkana arugere na Shimon demonstration nyunaje na Buganda Road kunkanura tare so yamwe identifyinga yatulinkinga ko twiro ineshtekateko cyo mukazi wa mushomesa arukuruga aha icyo kubanza nkani nyenda omukazi akurwa mu makagaba rokore akonyonka jono ndi kandi umurokore senior 1972 na president wa school union Mbarai school so nakora niyo murayi nejo so kanyena kazo umurokore ngwe kuyangiza togo n'umuhara wo mu buruzi nti ninjena nogwe wareba ngo nasa kujya so twatandikiraho yashoma college yagiheza yondi ndiyo ninkora twatandika tutyo ukamugambiraho ninga yamukoreka wasimira ha mutuma akamunyoreka twagumana tumanyana tyo mpora wakimugambira ye yahumara na mukurato wabo nato ichete ngumwe cyara wagumana umuhotorabo nikamabara ukatwazota mweno yinke byabashomere twatu interacting physically tumanyana kene banyana bije bantaya yeragwe kandi umuntu w'amana Buganda Road nabere deputy banshanga yibo bakija ojiroto bakora soda oteka chai ukubato bentate bana mbona kashana kariya ko kureba abana bakakariho mukashana twathereze tu antayayire so barama kutayayira antayayira bateza kashana tuzo mu studio teza kashana mu studio za Kampala manya ntati kintu cyatanaka kunyinyita atubwirowe nko bwiro musigazi urya murumo abishiko ibija kutayiro bentate yingota mbwenu nkani very strict nabo kuntayira bakaba bataruho tinkwijuka haraba kuja kuntayira abo kubica kubanza kandi manya hindukuruga background yatari very strong nabo cyora kijare owanje kabiri inche munonga icya kabiri nkaba deputy wo muhindi wabatina family ubangizira ngo mu family zabo akazirwa na ba brother na ba sister nabo icyo tukaturunka nanye na mutoreza tukaturyaho muri FJJ tar muri akajariya yo kumagamaga ukikakoroka ukakoroka ukakatamweko katakushohora katakusimwe there was no wastage torasisire bwire torasisire namure cyanteganisa no rutaro warukumirwa na shanju na mwenda nora after 1979 ibina bere nkozoro mu myaka ibiri byona bikacwekerera kandi kuna atandike gukora na focusinga ari kimwe kuruga shanju na mwenda kuzaka 12 kuzayuka rukumirwa wenda cyana nebiri I wedded nayitebekana secho washaraho kugira ngo ugire ngereka osetori twa weddinga nomuserakazi namfora Kampala nishomesa Buganda Road nashomesa Bat Valley Primary School twantura umukempo twazaraina abana babiri Kampala nibo twize nabo ntuje kuja Bushenyi
mwayongeraho ninga mwagume twije twayongera abandi babiri so mukazara abana bana abojo bashatu n'umushyo abana abo hata barahi batunjira amaka bakuzire mwahinjire mwashwerire hata abo bana first born nuwo babijukora bwana ureba abo washangaha nango tuyabanize kushwera tuyabanize kugira abana muhara witu no yabanize kushwerwa muki tukamushomesa nango yashomaje yabinjiniya wa telecom yabona engineer mu university y'ebintu bashomera yashwerwa bina abana babiri umwe ni ari umusinefo hati nijo nazo senior 2 bakuzire mwe kana first born na we yije yashwera yazara abana abo washanga twina pe yabarongo ndakiza wena roya third born na we 2022 na we yashwera hata ino na wata ino mushukuru na roya na corona Kampala City Council KCCA then last mashura na wakagura jotinga 2012 ntakarugira mu service nkani mbora yo akanya kaki na uyagura jotinga mwena no 2023 na wakashwera so mbwe nubona to abashwera aha hatu nabishukuru kunga tukahingire kandi tukashwerire but at least warebere bishukuru bishukuru abana bawubona bona bampira bishukuru bandi jora ifiyo no changanisha ki yo kwereba abana nubazarwa nubura hato karena bomba ba responsible batunga amakagabo ikintu cy'inshuro it's very interesting ukureba bishukuru is very abo mwana waranintura nabo nyako batwara hishomero shabonanye nabo bakabaturekera adini batwara umushomero kweta Kashozi Boarding Primary School turana baha bueno kagarkom system yo kora yes yo picking up dropping abana kandi bwo warabine cyo kubanza icya kabiri n'icya kashatu bari abari yo mu second rabo bine ishabonanye nabo nabatura nabo yeah so nimpura abantu nabagira ngo mwishikuranuzire omwishikura inentano socha hamwana wo kuboyezari hato mwijukuru uburujo bwo mwijukuru none orango na product of your own effort iwoziro mwana nawe yazara kandi noba no murebo ko ari yo na mwe no reberaho responsibility iyo waborire mu kubana basa kugitoya nara bakakukiza two at old age ngati I'm now 73 nyine nkurubona we nanda kutuma mwe no bona abana bo kutumora waye ndetera shiriya orana birukanga and they are very willing to serve so ikigaraka muri life nawo mugenda go musafari njando hirene nkito ne manzi zinde miri komora na bjeza nto mu komora nkito ezuziyo so it's a nice kutora na bishukuru but the most important thing no kugira ngo the effort the product of your initial output your input mbwenu urebe cyarugamo so very interesting kuhendera kunka ahuta bamushomesa ojankejesha n'ikintu cy'icyo basa kubushomere ninga icyo kubiruri mwenyo best karo bushomesa nkani mukunda kandi kunagire mu university I basically majored into administration kunkanye ndakuru enforcing administration ya institutions and education namwe bimwe binta kugambira somewhere no mushomesa rukumi rwenda kinana mushanju movement netandika I picked interest in politics now this was cancer kumara imyaka 10 because bakani bichiza civil servants ukubikora byo yes ukasavinga ukasavinga so I found politics very interesting kunkana zuma element of leadership the leadership page no think agitanka kare
monitor biki ndio mu primary ndio mu secondary so nakunda obwebembezi basically wabe no kugira ngo muzeyi wanje akari umukama konka kani nkunda that leadership nangwe kindi kintu ugambira ndi aho nkiri omunaka mu system y'obushomesa 1995 bakanya point gusa board ya Uganda National Examinations Board umusore bwa honera umushega nayo savinga yo a board ya education kujwekera primary no kujwekera primary section kumara imyaka 11 interesting umutware bwa Bukenya na Professor Kayanja ari board chair na nabanda bamukuratire. I ended with the Professor Bosa. So natunga that exposure also. So mbwenu basically nikije shita kugira ngo totandikira ishomero awe ntaratandikira ishomero ti wakibuza gwo kubanza wenka nkashomesa mu mashomero agabere gar top kuri haza opportunity yo kuza kubaraga ukaza gukora ikindi was not there. Bwaranyangi Junior School kari ishomero tanishirwa Bishop Bomunoba kata kwenda kumagamaga it must have to remain on top. So we were kuza kutana Canadian institution okaje running. I didn't want to risk. Omwami John Rugwimukamu Njoti ebigambo bibi ababuronje mwaka. Kandi tinkwamya ngo nshime kuje cyanagarukamu akwa wamhuraje ebigambo bye watuma ahamtuma nimpamye ntoragumeko kwaburi. And bit commissioner in Emmanuel Mchonguzi Gerard Katsabe Prevence Akampura program yareba hindukire TV West kurugasha hina isizo bari yasande nyiciro ejegaruka mu rwa kabiri shanka bebe ha imbendeze birungi byonka kama bandi